odvod smeća, vod moraju biti besplatni. Ono što građani ne znaju, da smo mi sve te usluge već nekoliko puta platili. Porez na dohodak je prihod jedinica lokalne samouprave. I sad pazite, tu najsuludiju situaciju koju vam mora mozak eksplodirati. Na taj porez koji već plaćate, dakle, jedinicama lokalne samouprave, on je nekad davno bio prihod države. Sad je postao prihod jedinica lokalne samouprave. Vi na to što plaćate lokalne samouprave, lokalna samouprava još naplaćuje prirez. Vi to plaćate, odvoz smeća, vodu, sve ste to već ne platili, nego 100 puta preplatili. I sada vam se to još ponovno naplaćuje. Ali kao što kažem, znači, građane je tako jednostavno uvjeravati da je to u redu, da oni gradu Zagrebu plate i porez na dohodak, da mu plate i prirez i nakon toga da mu plate odvoz smeća, jedan od najskupljih, da sad voda poskuplje u gradu Zagrebu, u Republici Hrvatskoj. Hrvatska je zemlja sa najvećim zalihama vode. Kakva naplata vode?